Praise the Lord. Thank you, Jesus. Mua na toi whatalo whatu sa mole atu no pele nei taeao mātango fie le swafa Malū tātou li o Iesu Keriso. E toi whatu rima ma whatalo whatu aila o kalame o Malū taeao faaleagaga o le whawawina nei o tātou au o nanga me le aso nafi i le tautua me le o nanga tātou a uso mai Wellingtone sunga taitai au lale ma le toina ia so alo whape fo'i le tamā whaiwhiau sunga whaewangilia ia whiu alesi whape fo'i le au ngā le toa sunga whaiwhiau ia te whau ia Malū whaaftai mo tātou au nanga i le so nafi ia le au a tātou mapu mai fo'i wai aingo le taeao o le whaawina ne o tātou Malū taeao faaleagaga i taeao te tasi me lea e whailoa ia toa i le pa ia Malū si o tātou atu me pele Samoa i so se tuli manu e fia o le nei ke lope o lo e whaafongafonga mai ai ma sila mai moa mai ai ia i le suafa lo loto lau tele maua lunga o tātou tupu silsili o Iesu Keriso e toi o whaalofa ma whaatalofa atu ai lau tau auna mai se o tautua ma lau nanga le Global Kingdom TV channel Malū le soifua manuia Malū fo'i le taupati mai le neiva yaso leo tātou ia i le aso lua sepulu o le nei fo'i masina lona lima o le nei tausanga aso lua Malū fai o le faiva Malū le ngā lulue i so se tiutei o ngā luenga fai o so se vala awina o so se lavasinga o lo tau ngā pati ai i ia le tua leo tātou au lia mai fo'i le nei taeao mātango fie i lana wha malolonga i o tātou tangata Malū le auna i le li Malū le tautua i le atua malona finangalo Malū le sila i le li i ia le atua e le istangata soifua na whaia le atua i le iso na o ngā na whaia i tātou uma i le li e iai loa o ngā ma loua o ngā i lona finangalo pa ia au ni ngalo ia te oe me alufa tangata le atua o le apostolo o le leo mamoe whai evangelia o le perfeta male whai aonga ia mai se o le lautele o mea lofa le atua o lo whaunga ina ailana whanau to tonu o lona finangalo ia ese umalawa i tu tino ai tasi lava le tino o ke riso lo tātou ngā lue tasi la tātou whaiva tasi la tātou misiona tasi la tātou baptisonga tasi la tātou molimau ua lata to fio mai o le li ta pena o tātou ainga ta pena o tātou tangata ia tātou sauwhanga i le fio whaalua mai o le whatoano whatane whaawhiloa i lana i kalisia pa ia le kalisia e le pona le kalisia e le iso na manu minumi le kalisia e ola pa ia i ia le ali Malū la le taeao ia le ala usu fo i tiute mawhaiva i la tau na usu i whanua Malū le usu ia i la tau na usu le sami Malū ia i la tau fo i lea ua whea ngai mga luenga i tau no company Malū le usu mai se fo i nei whaia nei whanau a onga i le whangaluina i la tau nei taeao Malū wa leo wa sui fo i tau i au te ronei ia Malū le wha malolosi whanau Malū fo le onu sa i au onga o nei tausanga e ui o leo wa sui tau i nei fo i atanu ia o lo aia pia lau tausangisangi fia i whaawawina o lea o awina i tono whalea onga whaatai mātua i lato ngā luenga whai lato tiute ia awale tausinga o le whanau e maise ia le leili mea uma le leili tāpenanga mo i lato i le aso se atu tātou whaamaloa le tātou whaatalofa le nei taeao tonu mota malawa o lungo a wala televave o fea lava o lo e maua mai eile tātou tautua mla unanga Global Kingdom TV nei taeao alofa atu lau polkalame i le swafa au le leo Iesu o ma Iesu le yaso manuia ai o polkalame e taunu manuia ai o fuafuanga e te maua ai lona file mo e te maua ai le loto whaamangalo e te maua ai le whaamua mua o isi tangata ia te oi i eleli
e tātou te le manatu whaapito ai, pea tātou malanga whaatasi ma Keriso. E whaatalofa atu fo i nei taeao, i le au whainga luenga tofia le atua, i so se whata whaitauranga, i so se tō vine, so se maota ma so se lawa, o latou tūnu tangiolo, a wale, whanau no manu i le li, a wase manui o Samoa, a inga nuu mai Kalesia, whaatalofa atu nei taeao, whaftai lau tau te talo, whaftai lau tau tapo inga, manui ai tamu whainga an tama whanau, a wase manui o si o tātou atunu, a sili, o le whaonga eina, o le soifua mo le ola, le whaalau tele, lona fina ngalo, whaftai, ia i le whangaluina fo'i i lau wao sina o le tala lei, nei tātou tamam tina matua, o lo whapena on tapuai, o lo to'i le fua o le olive, ia ma si itia lana i Kalesia, si itia ainga o nuu malalwhanga, a o whea ngai ai ma whaiva, e le ngata o whaiva fola o le tala lei, whaiva o le whatu ainga tausi, tauno nuu ma le Kalesia, ai maise o se vala wina whaftai, la au tau tapo inga, la au tau pito la au lea i le aso ma le aso, o le whaano no mnui le lia wase manui o ainga, ma lo le tatalo whaftai fo i le whaufautua i ia le li. Ia, se atula i o tātou whatalo whanei taeao, tātou paanga o lo whapena no lango ina le tātou tautua mala unanga Global Kingdom TV, ia awale fesosoni ina o le tala le lei na ia o atu i tulu ingo lo langi so o se vai panoa o ta ape masala la wai Samoa so Samoa le nei lo langi ia au atu i ai le sa vali o le tala le lei ona o la o tau lango sua pe ona iai le tātou UP Group Money Transfer sunga le pule ia mata le male futua ia tolu susulu whaftai tele le alo lofa i le lii malona fina ngalo. Au wheni whangaluina le tautua mla unanga tātou UP Group Money Transfer o lo o iai ia tātou rates mo le tātou tupe wha moli mo Samoa o lo o iai i se tūlanga leia mai se fo i le fil nae tango fil fi o se wha mama avenga fo i mo si o tātou atunu. Ale ngata i lea o le tātou Prince of Peace AOG takanini sunga whawhengainga i ati lau leima whatoia vailoa i o le Kalesia whaftai tele lau tau lango ia mai se fo i o la au tau tatalo a o whenga iai ma le tautua ma le au nanga whaftai atu po i le neiva enga o le taeao i tātou moa Ministry of Reconciliation for Everyone sunga i le li whaia onga ia waisu sala mai Brisbane i Australia ia o lo la tau ngā lue me fo i le lai tu o ngā luenga whaftai fo i o lo o whalau tele mai lo la tau lango sua wa le tātou misiona whamanuia tele le tua i lau sunga male ministry. Ia, e le whangaloina fo i le tautua ma le unanga tātou Serve with Love Catering, sunga i le lipule ia luka ma le whatua ia fuilima. Ia, au whainei whangaloina le tautua au tama whanau, kolo o Beisi Manureua, tolu suma lima Myers Road. Ia, amna umia se keita mo so se wha moe aso whanau ma liu wha apoiponga, graduation, so se mea lava o lo iai le tautua ma le unanga whaamli loto al tātou Serve with Love Catering ia e au auna ma tautua mo oe Samoa. Maua fo i whaamama avenga i ainga e Kalesia e maise o community ia e te tala noa sao lava ia te ilatou e amana o mia se fesoa soani e i lava au wala o sota inga ia e maua se whaamama avenga mo tātou ainga. Le ngata fo i leo tātou Suburb Kitchen le sunga i le tamaitai a Tala Maria toa whaftai tele i lau tau au nanga i le West, Auckland West ia o le tātou Suburb Kitchen le na ia o lo i tautua fo i male unanga o lo whapenao na keitaina le tau maftanga mo so o se wha moe lava school ball family dinner so se wha moe lava ia e tusa lava male unanga tātou Serve with Love Catering whaftai tele ia whape fo i tātou Provotech sunga ia Sam male whingawenga i manukau ia wale se aki ina o lo sa mo saunga le mu oe male ainga i lungo le tele
Ia o iai fo le tautua mla unanga tātou provote numerous fulu mana play si manukau ia e tanga isa o lawa iai sunga ia Sam pe amna umia se waf alau ta vale ia po o se mechanic issue lawa pe mana umia so soani lo sa ia fa pe fo tātou tautua mla unanga tātou manai podcasting network sunga ile lia wa o ia kāsua o lo ngā lue mai fo i lai tu o au kilani i sai ia awale tala ino tala lei o le Malū le tua e fo ini au na le tua lai tu i le West Auckland mana o mia le platform o wal for ino le upo le tua ia fa sota iane tātou tautua mla unanga le manai broadcasting network sunga le lia wa o ia kāsua ia e le whangaloina tātou ali tours sunga le li faifau sunga le whawhengainga ia Timo Williams o lo fea ngai tātou malanga mo Israelu i tausanga umalawa ia amna o mia se malanga le kalesia po se mafutanga tama mafutanga tina au faipese a unga sa ia o iai se fofanga po se moimtinga mo Israelu o lo iai le tautua malanga tātou ali tours mo le aipa ia whaftaitele atupoi ia o le kalesia lo ainga pele alofa tonoa Pentekoso i Manurewa whaftai lau tau lango whaftai foi lo tau anga lelei a wale lango ina o tātou misiona ia se atu tātou whatalofa nei taeao se o tātou ainga i lungo penga tawhailangi so se platform o lo anga ia toil tātou tautua mele unanga i lungo tātou Facebook live lungo tātou YouTube live whape foi tele platforms lungo tātou website al tātou TV ia lea uanga ia tu tātou whatalofa ia whatalofa tua i nei vaenga o le taeao i le tinai a sa moi sifo sami ia mafuta mai Manurewa ma lo whaftai le awe mai le nei taeao whamanuia tele le tua i le whenga iai ma fuafuanga o le nei aso o le tatalo ia iai le anga le lei o le tua i polo kalame uma ma fuafuanga uma i tono le ainga e le whangaloina fo i le nei taeao whatalofa atu i le whale tua la le lei, whaatala matamu, whape fo i le usa auna, sunga i le takono ia simanua, ia mafuta mai fo i le nita iau, whamanuia le tua i le awai mai, alofa atu fo i le toeina. Hata alofa atu fo i sunga toeina ia Poloni, mafuta mai me koni Australia, whaftai le awai mai le nita iau, whamanuia tele le tua. Se uso le ia Elia Samsoni, sunga le whawhaifi au, whaftai tele fo i le mafuta mai le nita iau vi ia le atua ma lole ngā lulue ia folofolaina o le fina ngalo le li. Whatalofa atu fo i le fatua la le lei vai loki rifi ma sunga le whawhengainga ia tilau le lei mafuta mai le nita iau ia alofa tele mo ulua le uso au auna manuia fo i fuafanga o le nei aso. Hai tua, whatalofa atu ia tua talaifo ia manuia tele ngā luenga o lo whenga iai le nei aso. Jimmy J. Brown Williamu whaftai le mafuta mai Jesus is still the champion ministry Malū au auna i le li malona fina ngalo ia wale mamoli na pea o le tala le lei ngai o tātou tangata Samoa ia alofa tele mo le usa manuia le unanga le nei aso. Whatalofa atu ho ia Immaculata Pritard ia mafuta mai Manurewa vi ia le tua ia iaileanga lei o le li i fuafuanga uma o le nei aso. Sunga le whawhengainga ia fiu wa asaipele ma le whatua ia ana whaftai le awai mai ia whamanuia le tua i le sunga le whawhengainga ma le whatua tātou wheloa i le asa i le tātou au nanga. Ia le usau auna ia whaafawina Tanielu mafuta mai paptoetoe ma lor saifua manuia ia whaamanuia le atua i le mafuta mai o le nei taeao e whaingofia lava le tātou Malū taeao e le umifoino tāwhia lo pa ia ma lo mamalu e tofo lava i tātou mafuafuanga ia lava ia sina tolu sulu minute tātou te whaasoa ai le lei o le alii ma ia tātou manatua le keriso o loo e au auna ma e malue ai mo ia o Iesu Keriso e TUMAU PEA lava o ia vi ia le li o le ki verse na ia ina tono tātou tusi pesi le sila ia ilon whai poe valu o Iesu Keriso e le liu lava ia
o ana nafi ma le aso e o fo'i le whaavavau. O le atua na le tātou te au nai. O le atua na le te olo iai mai ngapa ti ai lana ngā luenga. O le atua mai le vavau. E o i le whaavavau. O le atua e le liu lava ia. Whai mai o le atua o ana nafi. O le atua o le so. O le atua o 𝚘𝚘𝚘𝚑𝚝. O le atua o lo tātou tuanai. Ma le atua o lo tātou lumanai. O le atua lana te silafia mea uma. O le atua poto. O le atua ata mai. O le atua fofoa. E na te malama i lo tuanai. E na te malama i lo 𝚘𝚘𝚘𝚑𝚝. E na te malama fo'i i lo lumanai. I ia leli. Lea whai mai le ki verse na tātou tusi. O le atua e le liu lava ia. E le sui le atua. Amene. Mai ai le tupulanga, ma le tupulanga. E TUMAU PEA le atua. E le suia fo'i standard a le atua. O le atua paia, o le atua mamalu, o le atua whaiva venga, o le atua ofofongia, o le atua talimanao, o le atua whaamalolo, o le atua laveai, o le atua na te saunia matapenaina, mea le leimu lana whanau. Mai aela i lea tupulanga, ma lea tupulanga. O le atua lea tātou te au auna, le atua o tātou aunga tama, le atua o Isaako, le atua o Abrahamo, ma le atua o Iakopo. O le atua e le suia lava o ia. O le atua e TUMAU e o i le whaavau. Lea la mwhai ona whaautu ina ai tātou Malū taeao faaleagaga. E TUMAU PEA IESU KERISO. Li eleli. O apopo inga ia le apostolo po le tangata o le atua po le tustala Eperu i le aupa ia ma le au whaatuatua. Ina ia TUMAU i la tau i le wherwhani o le auso. Ina ia awane i ngalo le alofa i tangata ese. Ina ia ava ese ia te i tātou le manatu whaapito. I ia leli. O le whaamalosi atu la lea le apostolo i le aupa ia. Ina ia TUMAU. Ma ngai ai o le upuna iai tonu ina. Ina ia TUMAU le whealofani o le auso. Amen. Ina ia awane i ngalo le alofa i tangata ese. I ia leli. Ia mana tua i la tau o lo nono atia ono le tala le lei. Ia mana tua i la tau o lo whapenao na tau nganu lue whatasi le fina ngano le li. Ia mana tua foi e wanga le ngaina o tau. A wa o lo o le tino foi o tau e pei o la Paulo. I ia leli. I ia le tua. Ina ia TUMAU i tātou le whealofani o le auso. Le ale winga o le whalautelenga o le finangalo le atua mo i tātou. Ina ia TUMAU i le finangalo fola o le li. O oe maa uma i tātou uma. O lo tātou wha moe o lea. O le fola atu. Whainu o uma lava masou. Papa tiso atu ia te ila tau li suafo al tamā le alo ma le anganga pa ia. Le ala fei mai le apostolo po tustala Eperu. Ia TUMAU le whealofani o le auso. Aua le ngalo le alofa. Laua lunga mea uma i le alofa. Aisea, ina ia o tau mana tua e ua nono atia. Pi ia le li. Ia o tau mana tua i la tau o lo la tau nganu lue whatasi ma o tau. Ia o tau mana tua fo i e wanga le angaina. Mai wa i el matau tia ma le matango fia o le whasoa mai o le li ia te i tātou. Amene. Vi ia le atua. O le atua na le tātou te au nai. O le atua e le liu lava ia. O le atua o ana nafi. O le atua o le aso. O le atua o taeao. O le atua e o atu i le wha vavau. I ia leli. I ia le atua whatalo whatu nisi o le tātou ainga leo ua pale mali nei taeao.
soali ai 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 faafetai sepa sovike faafetai faamanuia tele le atua i sio tatou aiga tina ia terini faafetai le mafuta mai suga i le toeina ia leone alo tapu ai faamanuia le atua o le atua lana alefia molimoli atu mo tatou i ia le ali o le keriso lenā femeia e tumau pea Iesu Keriso. Amen. Le ala ia puapua'i mai ai tusitala Eperu mo tatou taeao nei. Ina ia tumau le fealofani o le auso. Aua le ngalo le alofa i tangata ese. Ia manatua e ua nono atia. Ia manatua fo i ua anga le angaina. Ai se an mea ua wha manatu mai e tusitala Eperu ia te i tatou i le taeao le nei. Le anga o lo ola o tau i le tino. I ia leli. O mea malava ia na wha manatu le tusitala Eperu i le au pa ia ma leu wha atua. Ina ia le leia lato wa miu. Ai sila nei tatou tusi vai nai o il moenga fai mai o le moenga foi. Ia le ai sona le anga. I ia leli. Mai leo wha manatu le ale tusitala Eperu ina ia aua ne ia. Ina ia aua ne i whaasalaina e le atua o e whaitaanga ma e muli lulua. Amen. I ia le atua. E tumau pea Iesu Keriso. O standard a le atua e whaiasi maualunga tele o standard a le atua. A le suia la el tangata. E le suia le fetuleni mai o suinga o le nei talu fau. E le suia e ni whainga Malū. E le suia e ni tupu. E le suia e tangata maualulunga. Vi ia leli. Tatou wawa ai fo nei pai tau o tatou iai. Ua tele na whaatai al tūpulanga mea o lo o angai mai. O le o tinga o le ulu. O le whainga o lava. O le ngangana mea umalava. Ai whai mai tatou whaamalosi taeao nei. E le suia Keriso. E tumau pea Iesu Keriso. O ia o le atua e le liu lava ia. O ana nafi e o i le whaavavau. I ia le ali. Le ala e whaamalosi maa poa i mai ai le tusitala Eperu i le aupa ia. Ina ia awane ia. Awane i ai se leanga i le moenga. Ngai whai mai ai o le moenga foi ia le ai sona leanga. Ai sea. Leanga e whaasalaina e le atua o e whaitaanga mai e muli lulua. Ai o leanga sala e pito sili leona na mumusa e sai le taimili nei. Leanga foi ese me ta o le muli lua ma le whaitaanga. Ni ia le ali. O le whaitaanga. O le sex before marriage. Pe whaperitania o le fornication. Di ia le ali. A whaila le wheu suai le tane ma le whawhine e le i whapa ia ina i luma o le atua. O le mena e ta o le whaitaanga. A o le muli lua. A whaiwa umona whapa ia ina o lua i luma o le atua o le tane ma le whawhine. A e toi whai le to o lua po o le se isi to o lua o le tane po o le whawhine. O le melanga ta o le muli lua. Whai maila i o le apostolo po o le tustala peteu. O le moenga foi. Ia le ai sona leanga. Ai sea. Leanga i whaasalaina e le atua o e whaitaanga ma e muli lulua. O le mela le leo te whaamalosi e toi tātou ainga. E tu mau wa standard a le atua. E le suia whaavahe a le atua. E le suia ona ta iala wa umona ia whaata oto mo lana whanau. O le tane ma le whawhine ia whapa ia ina i luma o le atua. Ni ia le atua. O le wheusua inga e le whapa ia ina i luma o le atua. O le whaitaanga le nā. Praise the Lord. Ni ia le ni. Pe meila i o le tala le tuspa ia. O le moenga fo ia le aisona leanga. Aisea ia leanga i whaasalaina e le atua. O e whaitaanga ma e muli lulua. Ia au noa au taua mio ma le mata pea pea. Mana ia te le wha mnatua tusitala mo tato. Wow. Ni ia le li. Praise God. Ia au noa au taua mio ma le mata pea pea. Lea le winga.
me ia ngata outou mana o i mea wa yate outou. Amen. E whai wa yeisou fale mana ia ngata ilo mana o ina. A whai wa yeisou ta avale mana ia ngata ilo mana o ina. Amen. A mea wa yate outou ia ngata ai outou mana o. Praise the Lord. O le sta ngata ia wa le malia le loto i le to o lua o le tofi na au mai e le atu. Amen. Le anga lao le promise. There's a promise in there. O lo iai le fololanga i. Le whaapea mai iai le tustala Eperu. E whaasalaina e le atu o le tangata o e molilulua ma e whaitaanga. Whai maila ia. Ia au noa au tau wa mi o ma le mata pea pea. Ia ngata au tau mana o i mea wa yate au tau. I ia le ali. Le anga lao le fololanga le iai tonu i tatou tusi. O te le tu ua lava oi. O te le tu ula fua i lava i ate oi. Ua fetalai mai iai Jehova. Amen. Aileen, patalo fatu tina Aileen, mafuta mai fo ni taeao. Praise the Lord. Amen. Ia ngata o tau mana o i mea wa yate o tau. A wau a fetalai mai iai Jehova. O te le tu ua oi. O te le tu ula fua i lava i ate oi. Amen. Mea lea mawhai ai o nā. Whai mele o tala tu stala Eperu. O le mea lea o te matua mawhai ai o nā o whai atu ma le wha malosi. O le alii o lo ufesoa soani ia. O te le fefe lava i se mea e whai e tangata i ate a. Aleluia. Ia TUMAU i le finangalo fola o Iesu Keriso. Amen. Aua le amana ia tala sese winga i le tala lelei. Tele awa onga sese. Tele ia tapua inga wa amata o na ofi ma le taimini nei la tau te lili ua le upua le atua. But this is the promise. I will never leave you nor forsake you, says the Lord. Ua fetalai mai ai o ia, o te le tu ua lava oi, o te le tu ula fuai ate oi, o le mea lea ua fetalai mai ai Jehova. Amen. Mai leo o le tustala Eperu, o le mea lea o te matua wha ma losi atu ai, ma o le mea lea ua o wole atu ai, e ma whai ai ona o whai atu ma le wha malos. O lowali, o low feso soani ia. Aua te fefe i se me whai e tangata ia te oi. Ia o tau mana tua o ia i mea uma. Amen. Praise the Lord. Langa i tangata o fefe i tala inga. O fefe i aua onga se se. Amen. E fe me wha manatu mo tātou taeao ni. Aua lea mana ia tala inga se winga li tala lei. O ti ngā o keriso i e whai ma wa ainga i o tātou o langa. Amen. Wha malosi mwha manatu le tustala Eperu le aupa ia. O le alii o lou fe soa soani ia. Aua lava e te fefe i se me whai e tangata ia te oi. Tangata o e o lo wha amata tau mai ate o tau. Tangata o e la tau te li liu le upua le atua. Tangata la tau te whai mai e le sao le mena. O e ua fola atu. Le afionga le atua i ate o tau. I o tau wha o a o i lo latou a. Lo latou wha atua tua. Le angol misiona i a tala inga selo e le taimini nei. Le ua latou fola mai le afionga le atua. Ina ia mana na o ila toia e faa o atu ilo lato faa tua ma ia mafau la tatou le e fea ngai maltala inga se le ngai mai. Amen. I ia leli i le unga o ala toa mio. Praise the Lord. Atalo fatu se tinai a tulia tauli ia fa pe fo ile to fine i le lii tina ia naia mafuta mai Amerika Samoa vi ia le lii. That is a promise. O le folanga na mo tatou uma lava. Langa le uma vai atu le atu pulanga
ma vai atu le tupulanga, ma vai atu ma le tupulanga. Le ala o mai ia le tupulanga o lo tato ia le taimine. Fai maila ia o tala la fionga le atu. O Yesu o ia le liulava. O ana nafi o le aso e o atu lava i le whaavavau. Amene. Aua e te fefe. O te ia te oe, o te letu ua lava oe, o lea lii o ia o lau fesoasoani. Amen. Ia o tātou mana tua o ia. Aua e te fefe i e fola mai a fionga lea tua. Ia tātou faa o ao ilo lātou faa tua. Ma ia aua ne i ngalo ia te i tātou, ma ia mawhau le i unga o a lātou a mio. Mela le tātou te iloa ai. Bi ia le ali. O le a mio ai maua ai. O ti ngao ke riso ia whaima pa ainga i o tātou o langa. Wa umau na o ina o le upo a le atua. O le whamanatu mo tātou taeao nei. TUMAU i le whea alofani o le auso. Aua ne i ngalo le alofa. Ewa aia i le au mainga le tustala. Aua ne i ngalo le alofa i tangata ese. O le mele na lau alunga le misiona Iesu Keriso. O le alofa i tangata ese. Amene. Alofa i e o lo fola mai le fionga le atua. Ma ia latou mana na o e faa o atu i lo latou wa faa tua. A talai mai, talai atu, talai male alofa. A ele o le fefina wai, a ele o le fina wali. I ele li, fe mei se sel mea ngā saol mea lea, sel mea ngā saol mea lea. Aleluia. I ele li. Ale iei tonu i ngā tātou tusi. O ti ngāo ke viso, i e whaima wa ainga i o tātou o langa. Mea mua e te tilo ia, i e te iloa i le tala inga moni, ma le tala inga sesei. A whai e iei se tala inga i le tali tonu i le tolu taspai. O le vaenga mua na e te iloa ai. Praise the Lord. Nanga le whai mai le tustala Eperu. Aua ne ia. Aua le whewea ina o toi mta au puma winga ese. Amene. Awa le leona. Fatu mawina o le loto i le alofa tuno. Ai le o me ai. Aleluia. Wa le si a inga ia la kulol kala inga la ko mal KFC pe la toi male seleni pe la toi mal tau maftang. Ke ia le fai ma so sa unga la le o ekalesia. Sa unga la le o talitonunga. Sa unga la io lotu ali. Amen. Mea. Aua le fe ave ina o toi mta ese. Mawinga ese. Awa le leina fatu mawino le loto i le alufa tu no le tu. Ai le o me ai. E le o me maua. O le aisea o ngā ie o tā ofi ai. Amen. E la tangata e o i tali tonunga o no wa maua i ala tau mea. Ai whai meltu stala Eperu. Amen. Awa e le o me ai. E le o me maua. Awa o le aisea o ngā ie o tā ofi ai. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Awana ingalo ya te oi. Ua ya te i tātou le whakta whaitaulanga e pei o le tala tustala e peru. E le tatau ona ai mea o iai e o au i le whale whitafa. Amene. Vi ia le li. Aua ne ingalo ya te i tātou. Ua ya te i tātou lea. Whata whaitaulanga o le atua. Te ilo le whata whaitaulanga nei tono lo mota maulau. La lea, whau masolo i wha manuyanga le atua. A la linga luenga tā ua, e ti koure tā ua. Enta e ka ua lea, le ki o wha manuyanga. E ma fuona mau, ona o tuli vai. Ma lo tangi atu i le atua e ala i tatalo ma le ana ponga. E ti kouda i lai o i whamanuyanga le atua o lo i totonu, o lo o i lunga, o le whata whaitaulanga, o lo o ia te i tātou. Amen. Anai te tangi po.
ana te tatalo ia tamai aso ni ia leli ni ia le atua. Praise the Lord. O ti ngao ke riso ia whai mawa ainga i o tātou o langa. Maila i o tala tustala Eperu. Wha malosi fo i lea, wha i o tātou malu taeao le nei aso. O tātou tau langa fo o lea lofa atu lea. Ameni. Ni ia le li. O tātou tau langa fo i o lea lofa atu lea wa in tātou a mata whai mail tala le fionga le tua. Ia tu mau le whea lo fani o le auso. Aua le ngalo le alofa i tangata isi. A le wha i u tātou wha malosi taeao nei. O tātou tauranga o le alofa atu. Aua ne ngalo ia te oeti ngao ke riso. Ia whai mawa ainga i o tātou o langa. Tu mau pea o ia. Ia tātou tu mau i le fina ngalo fola fola o le li. Aua le amana ia tala inga se i le tala le lei. Amene. I ia le li. O le ale whamanatu mo i tātou le au mai i le taeao. Aua ne ngalo. Sau o ia o le au auna. Ina ia langona o langona. Langona o ti ngā. Langona le mamafa o avenga. Ni ia le li. Le ala whai mel tala tustala Eperu. O lea na ti ngā i e sui tua o le whai totoa o le ai. Ina ia o lona fina ngalo. Ina ia whaapa ia ina ai e o i totonu o le nu. O lona lea loto. Ina ia whaapa ia ina ai e ia o le nuu i lona lava loto. Praise the Lord. I ia leli. Ina ia mawhaiona. Ona ola whaapa ia ina o le kalesia a Iesu Keriso. Amen. Ai ola lama e mana tuati i ngāo Keriso. Whai mo tātou wa ainga i o tātou o langa. O le mea le whai mailola i o tala tuspa ia. O le mea lea. I nā tātou o atuaia te ia i tua o tonga lau wapi. Ma ia tātou ono sai upu whai e pei. O upu o tangata o lo whai mai a te i tātou. Amen. O tātou nu moni la e whaatali mai mo tātou. E leo so tātou nu moni le nei. Anga whai mai e tala tustala Eperu. A wau o le ai so tātou a ai tu mau i nei. Hallelujah. Amen. O le Keriso le nā. O ia o le atua e le liu lava ia. O ana nafi ma le so. E o fo'i le whaavavau. Amen. Praise the Lord. Ia TUMAU atu i le atua le vi inga le taeao. Lea e whai mai e tala tuspa ia. O ia lea. Iesu Keriso e TUMAU e whaavavau. I o tātou a watu so o ai le tauranga o le vi inga i le atua. Mai o le fua lea o tātou laumutu. O lo o whaaftai atu i lona suafa. Vai le matango fie. Ma le manino le upua le atua mo i tātou. Leanga o le suafa e sili suafa o malava. O le suafa o whae ina e le atua. Amen. I ia le atua. Aua le ngalo ia te o tauona. Anga le atu. Maano lo fatu. Mai leo tala tustala Eperu. Aua o taulanga whapena. E fia ai le atua. Amene. Ia TUMAU i le fina ngalo fola o Keriso. Aua le amana ia tala inga se e winga i le tala lelei. O ti ngao Keriso i whai mawa ainga i o tātou o langa. O lau taulanga fo'i. O le alofa atu. God bless. Whamanuia le atua lo ainga nei taeao. O le tātou malu taeao faaleagaga na. Tom tawina i fo'i tātou vei ainga mai tau mafo nei asu. Alofa mai le li. Whamanuia i fuafuanga ma lava singa o le nei asu. O le atua le na. O Iesu Keriso. E le liu lavaia. O ananafi. Ma le aso. E o fo'i i le whaavavau.
tamāni nei taeao mātou whaalongo ma totoa I lo whetalai mai mo I mātou. Mana onga le li o mātou tangata ina ia ngoa tounga ai mawhina ngalo le li o lau whanau le upu fola fola mo I mātou. Tumau atu ia te oe le tua lo lava vi inga. Lei taeao le li o le tatalo I le taape ato lau whanau walfa wawino tiu te mlau singo le nei asu. Ia ia I le tua lo wanga le leia te ila tō man. Leo leo ina I mātou I lo lava file mo. Anganga pa ia taita ina I mātou umai le me te whina ngalo iai. Toto ina le loto siustai o mātou tangata. Mātou te whalongo maava I lau taita inga anganga pa ia. Whautai te le tamāni nei taeao. Mātou o atu le li I le si vaenga o mātou au nanga. To God be the glory forever and ever. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ia o tātou Malū taeao faaleagaga na nei taeao lea ufutau I lava ma le taimi o le tātou ai maino e mamao le ala faamanuia tele le tua I sio tātou aiga alofa tele atu I sio tofine ia naia mafuta mai foi Amerika Samoa I sio tinai a Julieta mai le malo tele o Amerika faafetai tele lava ia faapea foi ia ma le mamalo sio tātou aiga o le maua atu le vaai le nei taeao ia iai leaga lelei o le tua I le tino keriso whaamanuia tele le tua le whiangai ma lava singo le nei aso ia whapena ona au ngāle upo le tua mo I tātou umalawa ina ia iai leanga le lei o le tua I lava singa ma ngā luenga whai o le nei aso ka tai foi ainga I lunga upenga te whailangi whaamanuia tele le tua sio utofine le alin ia po le sunga foi mtangi whaftai le mafuta ma le nei taeao ia Immaculata Pritard peia lo ftaui ma le taimi o lunch ia wala au mai loa ia whamonia tele le tua sio tātou inga tale tu la suma lua tātou ai maino e mauleala tapena ina le suma whawhengainga ia fiu ia masfoi o tātou por kalame o le whao la tanga mo lalangi sauniam tapena ina le suma whaiwhau ia te whau ia mal tātou manai o le manawa o ngaluenga se ia o atulava le tātou por kalame o tele mai le tala le lei sunga whawhengainga ia whamoana Vili all the way from Perth, Australia ia vi ia le tua I le whatasi mai le nei aso whaftai lau te talo whaftai lau lango ia alofa tele atu le sunga whawhengainga ia ti lau lei mal whatua ia vailoa. God bless. To God be the glory forever and ever. Amen. Down.
going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across Eperu and 𝚟𝚑𝚍𝚘. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800-877-328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.